Kebelah jibun ni pergi perlok ke baju pej je kene ke channel ke jonga. Mentah ngini keran sepang kene ke election ke beladap. Warla ke election MP ke ladap rai kendiat ngin ye phai biang ke balong tangkum ban supen ken mau. Ki baladap jia kene ke election. Mentah ngin bu ke jingkeli balai ki pajba ki bitare ke sorkar NPP. Kabadai ke sorkar ke basensyar hapo ke jelah barbalai kimsem le jitsu ya ki MP bakane ke sorkar kelapan yeng ya kini ki arngot kabala penlengok ya ke sorkar kumjuru ya ki pajba babun hakaba ki pajba ki la penjob don burom ya ki MP jong ki arseng lane ki ar parti hapo ke jela kita kidai nak kongres bat nak VPP idau ngan penken mau katukat ne baki pajba akim aisu ke jing sania ya ke sorkar kebalam kemat mentah songin ken mau jingkular jong ke sorkar ya upajba ban pen urlong kilong kumne banengkong ban pen urlong ya ke jing dawa ILP jong ki pajba jong ke jela mekhalia ke kane kedai ke jingkular jong ke sorkar ban pen urlong ya ke jing dawa ILP ban pen urlong ya ke jing penbek ya uput usam di ar jela ke asam bat mekhalia kene kedai ke jingkular jong ke sorkar NPP haswa bakar sensyar hak pok ke jela ban penkerja ya ki karmitor na temyo molong henry kine borok hadu menta ki klem urlong nangta ki dau baki pajba ki bitar susu ya kene ke sorkar balalam khamat dak NPP kalong jing ai jing kersian jong ka MP natura ka agat hasangma ya ke CW Delhi hak dorbarba jong kari India ke jing syat yap jong ubace haki pulit hadu menta syam layo ya ke jing bisyar ke bahok ke jing syak penyap jong ulur syai ha isamati bom yo ya ke jing bisyar bahok hadu menta ke jing syalantu yu doyong warla ke sorkar kalakhang ban syalan herai kalayo ban syalan tang kita ki high level ke bangi ong kaba ki pajba ki tharai balak bandai ki briu jong ke sorkar hi kini ki high level jing ye ki jong ki nong hikai tang ban yo ya ka tulop jakaba thia sya thangan hasurok kumjuru ki asya bat kwi kiwei ke jing ye trailang ke NPP bat ke BJP ki pajba kim sultanat kumjuru ke jingwan ai jing kersian jong ke BJP ya ke NPP hakane ke election MP ke penting bat ke penseir namar ki pajba ke jela mekhalia kim sania ya ke BJP namar ka kata ya ke imsuk imsan jong ki kristan hapo ke jela kini kide ki daw baki pajba kim aisu ke jing sania ya ke sorkar NPP namar kim penhun ya upajba kumta ki pajba kila ki bitarno ya kane ke sorkar balalam khamat nda ke NPP kendian ngenya phai sya ke jing hiar jong ke UDP balai ke UDP ke hiar namar baka don haka sorkar hanrai kam jukuran ai ya ka sorkar bat ka sulong tang kanyang kongo ki pajba ya ka UDP hak election MLA ke badang sudap kilakwa bakan syong hak yang persya hanrai ka UDP kam semla trai kumta hanrai ka laj ban yasno kerki penban bat ka NPP kumta ki pajba kidang bisyar ya kane ke jingle jong ka UDP hadamta ke jingwan basau jong ka UDP ka dai namar ki pajba kimpat syania ya ukur tong uba ke UDP bat ke HPDP ka penieng kumta ki pajba ki kriya no ban ajing kersian yu kurtong ya monlang kine ki arseng ka jing job keput jong useleng natura kedai namar ka jing lej ajing kersian jong ke MP akatha ya ka CEB bat ka jing trelang ke NPP bat ka BJP dai kane ka daw ba useleng ula job don buram natura namar ki pajba garo kim sania syu ya ke NPP bakai trelang bat ka BJP ka jingwan jong ka VPP ban penkhiwin ye upajba lengba ka jing dawa ya ka bah thungkam thungjam hapdeng khwasi jantia bat garo kala pen phai khamat ye upajba ban ai jing kersian ya ka VPP hak kane ka election MP bat ka jing yalap election jong ka VPP da ka ba kentha tang ya ka sorkar ki pajba kil kongu bat syania ya ka VPP bahkan penkela ya ka jing sensyar kadar hapo ke jela kini kidai ki daw baki pajba ki ajing kersian no pura ya ki MP bat thmai hakini ki arseng ke kongres bat ke VVP lada don ki bakwa ban ajing mut
Bat banyak tai khamba sa comment ha ka comment section khublai sibun.